hari umugore umwe wigeze kumpa isumo za gusanga ariyo yari afite akika ko bamuragize akushitani nasanze ariyo yari afite naje kumubabarira nyuma sanga wampaye icyo wari ufite umusore utangisha atafite ayaye twari mu mukutano wa wundi uremereye nyarukutano iremereye isi yashize abantu babihana iwa ampeza gifite isumo ngaba barabizi bakarinda ndagwara nageze kure bararabizi ariko Yesu Kristo arambwira ngo gwereka nturafa tibishoboka uracyavugira Imana ucavugira maramezane zabakizana umudimo azobabwira amakuru nzabakiza nyigisha kugenda yageze mfata ukuboko tukazenguruka inzu yiwe neza kanyigisha kugenda akanyigisha ibintu byose bari bampaye umuti w'imbere neza ubutumwa bwiza bwarahagazwe Imana baheza umugisha abashumba kuba naje hano ntimwambaza icyo nigisha yandi makanisa ari mu kutubaza ibyo twigisha abantu bari mu kugwanira inshingano umuntu akazayanga gutanga icyacumi ngo bamwinye inshingano ngo amaze iminsi yandikira bishop ngo ugwandiko ngo ntamuheza inshingano nukura kamayanga gutanga amaturo ari no kuri Imana ngo bamuhigite bakiguhaye kikakugwaho ariko se niba rubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Iherezo ry'abandi bantu noneho niba twebwe ubwacu twe twita bakiranutse hariko urubanza nyuma badakiranutse bizamera gute? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, niba biruhije kuko umukiranutsi akizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Ongera utangire usome neza, uracyari munani mu kirere kikavuga cizo senti zirezire, hakangu kumenye ko washitse mu muriro. Some neza kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Tibigitinze bigiye gusohora urubanza rukabanziriza kuri twebwe. Ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, ikibazo ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana bariya twasize basuzuguye bino ko none twe dufite akaga, ibo bizomera gute? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Nane guheza umugisha. Timoteyo ariho dusoresa ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 5 24-25, ibice 5 24-25. Bibiliya iravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, bikabinjiza mu rubanza. naho iby'abandi bizagaragara hanyuma,
ntabyo byanga bikunda bizogaragara. uko niko n'imirimo myiza Ni nako n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, umuntu azakora icyiza bakama babibona gutya kuko agikoze, ndetse n'itagaragara nayo n'itagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. ntishobora guhishwa iteka. Amen. Imana guheza umugisha. Bwana asifiwe. Eka ganire ano magambo y'Imana pasiteri aze kumbabarira wenda ndengejeho kubera kuko sinjewe, ariko si ndenze uko bimeze kose. ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mw'ijuru, abaye ujya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mw'ijuru iwe. ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, niko nzumva izina ryaje kitabawe. uwo munsi hazazuba abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi we, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyowe, zaba mpari nanje sinzaburayo we. uwo munsi hazazugwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi we, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyowe, zaba mpari nanje sinzaburayo. ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina rya ikitaba. Haleluya. Yesu databuja nzamukorera ndacogora we, wiza ubuntu n'urukundo mfitiye we, maze imirimo yo mw'isi ngo azampa ninirangiza we, azampa amagarange ende mw'ijuru we. Haleluya. Atukuze mukombo. Zanezezwa n'iki gitero kiza kivuga ngo uwo munsi hazozugwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi we, bazahurira mu ijuru we n'abazaba bariwe, zaba mpari nanje sinzaburayo we. Haleluya. Haleluya. Kumbuka hiyo siku mwimbaji amesema natamani sana kwenda mbinguni. Ico gitondo uzozugwa n'abapfiriye muri Yesu Kristo, imva ngo zizofunduka, abera ngo baje kuduteka, kandi ngo bazohamagarike amazina, ngo nzaba mpari nanje sinzogira gute nyuma y'urubanza. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Haleluya. Paulo yigeze kwandikira Timoteyo, yararimo amwandikira ngo ashaka kumusezera ngo kubera ko urugenzi rwe rwari rwegereje rwo kuzamuka. Yandika Timoteyo wa kabiri, aramubwira ngo Paulo mwana Timoteyo mwana wanje nkunda kandi nifuza kandi tukazoragana ubwami bw'ijuru. Aramubwira ngo siku zangu zimekaribia za kuondoka, iminsi yanje irageze yo gutabaruka. Timoteyo ngo yari kure cyane. Paulo aramubwira ngo uzihutuze kunsezera, hasigaye ngusigira amagambo kuko njewe ndazamuka. Amubwira ijambo rikome, aramubwira ngo Timoteyo we, iminsi y'imperuka ngo
biruhije ngo usigiye itorero ariko umenye kuko mu minsi y'imperuka ngo hazaba ibihe biruhije. Aramubwira ngo icyambere mu minsi y'imperuka ngo abantu ntibazaba bagikendera kumva inyigisho nyakuri. Aramubwira ngo abantu bazaba bakeneye ngo bihwanye n'irari ryabo, ngo ntibazaba bagikeneye kumva ijambo nyakuri. Ngo nimubabwira ngo iby'ukuri ngo bazopfuka amatwi, ngo bashaka kumva ibigira gute, ibibanezeza. Shaka kumva ibibanezeza. Niyo minsi turimo kandi twegereje, itakiri kure cyane, iri bugufi natwe. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ubwo igihe kizosohora urubanza ngo ruzabanziriza mu mizu y'Imana. Atukuze mukombozi. Mode malomba tonoka etomenega. Urubanza ngo ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Haleluya. Kuko ngo igihe kigiye gusohora kitakiri kure mutawa, ubwo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana, abiyita ngo n'ab'Imana. Niko Pawulo yandikiye Tito aravuga ngo abantu b'ikereti ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora, ngo be nabo kwanga urunuka. Tito we nta Mana bagira mu mitima yabo. Haleluya. Urubanza mu nzu y'Imana. Atukuse. Kubera kuko ngo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana, abenshi baza mu iteraniro basa n'abahunzi biri hanze, batazi ko bikururiye urubanza ahangaha. Aha ni ku rubanza rukomeye. Warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Warampamagaye mwisi nawe. Warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Tuzamure data ishubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuze mukombo. Paulo yandikiye abagalatiya arababwira ngo je Paulo utarahamagawe n'abantu. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Kandi kujya niko kwandiko yanditse gwa mbere. Ikaramu gutyo umunsi ayikozaho. Gutyo. Gusa ngo abagalatiya bagiraga ibice bibiri, bagiraga ngo majepfo bakagira n'amajaruguru. Niyo mpamvu muzamubona igitero cy'Abatesalonike cyasohotse mbere, ariko sico cyanditswe mbere. Baruwa ya mbere ni y'abagalatiya. Baje gusohokera rimwe n'Abatesalonike bakabise. Atukuze mukombozi. Umeniita na mimi baba nikaitika we. Warampamagaye we mwisi nawe maze nditabawe. Haleluya. Arababwira ngo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana. Aravuga ngo ese abataba mu nzu y'Imana bo bizamera gute? Niba twebwe tubarizwa mu nzu y'Imana tukazaba tuzocibwa urubanza, abari inyuma y'ikanisa bafite urubanza rumeze gute? Kuza mu ikanisa si amafyeri, kuza mu ikanisa si ukwambara ikositimu, kuza mu ikanisa no kwitegura urubanza. Zosoma igitabo cya Luka kiza kivuga ngo nyiri inzu nahaguruka gakinga, uko iyo twatujagira nyiraho. Si urugo gusa ruzinjirwamo gutyo, ni urugo rugira nyirago ngo nahaguruka gakinga, ngo nibwo abantu bazotangira gukomanga bavuga ngo natwe mwami twari ababo. Wazobabwira ngo si wajuwe hata sija wajuwe, simbazi ngo sinigeze no kubamenya. Nyirigo nahaguruka gutya agashiraho imashini, abari inyuma ntawe uzobona ikintu. Nyirisi mwijuru nta data wacu uzokinga, nta so wanyu uzokinga, nta marume, nta bishop, ntaki azokinga nyirinzu.
nshuti yanje ngumva nkubaze uzire guzika imbere yayante bikomeye uzire guzasenga ntiwumvishe we kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye nuko bwije we uzire guzasenga nuko wakenyewe ikwereke Lazaro wayikiranukiye zukuri we uzire guzasenga nuko wahunze we ikwereke Daniel wayikoreye ari umunyage we uzire guzasenga nuko wahuye n'ibibazo we ikwereke Yobu wayikiranukiye zukuri we nubwo hanguka we ukamara amasaha ariko Imana ngwizabayo we haleluya tarubaza ijuru rizarivuga ngo iki kibuga dukiniramo cyakiniyemo n'abandi tarubanza dufite na rumwe ubukene bazokuzanira ba Lazaro intambara bazokuzanira ba Yobu bari kubafusha igitondo n'umugoroba agasigara gutyo bazoza bakuzanira igipimo cyayo ngo warahunze se uzosoma igitabo cya Daniel ngo yahunze afite iwe ntiya nahunze yaranyazwe ngo afite imyaka 16 nako twe turi mu guhunga tubyaye kazungu ufite abuzukuru tuvuvishe pastor igihe yaje ngo yarahetse ubwana Daniel yagiye seza kandi we yaranyazwe ntiyanahunze tanakirego na kimwe tuzire gusa kandi arakiranuka mu bunyage uzi gukiranuka mu bunyage muri kirizigoye cyane urubanza kararagani wawe pepo urubanza ruzahera mu bizu y'Imana niko Yesu Kristo yabwiye Yohana aramubwira ngo Yohana we ngo abisi ntibashobora kunanga ngo ariko jewe barananga kandi ngo takindi banziza ngo nuko zampanye imirimo yabo mibi atukuza mu kanwa haleluya numvishe ko dutarama zamuri Imana ishubahe haleluya atukuza mu kanwa dunia we watupeleka wapi we ari kwisikira ducunda ye tuzamuri Imana isubahiro ye haleluya atukuza rubanza mu nzu y'Imana baza mugenzi wawe ngo se witeguye ugo rubanza si mishinyikoka urubanza umunsi Yohana atukuzwe zanezezwa n'ijambo rivuga ngo ubundi revera w'amakanisa ni Yakobo sekretari ni Yohana abana abagenti Yesu gusa yashize hano ariko ubundi reverend mukuru uzofata ijambo nyayo ryo gushikiriza itorero ni Yakobo igitabo nyacu uzokibumbura ni Yohana tekerezaga avuka mu basinzira se bega amazina yanje yaranditswe muri cyo gitabo bega amazina yanje yaranditswe muri cyo gitabo we ahari habanari nigeze kugucumuraho we ndasaba imbabazi Mana yanje ndasaba imbabazi we ngo wandike izina ryanje muri cyo gitabo cy'ubugingo we tuzamure haleluya atukuzwe ta gitabo cha ensemble kizosomwa ta gitabo cha evangelico oya gumana ibyawe na pore hasosomwa igitabo cha Yohana ta gipendere yo gihari ta ruswa habe niyo bazo kwandika mu bitabo bitandatu by'ikanisa tana kimwe n'ikaratasi zosigara hano gitabo nyaco kibitswe na Yohana Yohana kwe pastor ni mubarura abakristo ariko igitabo ni cya Yohana ntabwo gusa no kubereka inzira ariko ijambo rizofata Yohana tima zamuri Imana ishubayo haleluya we atukuza mukamo tima ni uzosoma amazina yawe we amazina nyayo umeniita na mimi nikaitika abantu bari mu kugwanira inshingano umuntu akazayanga gutanga icyacumi ngo bamwe inshingano ngo amazimisi yandikira bishop ngo ugwandiko ngo ntamuheza inshingano nukura kamayanga gutanga amaturo ari nukuri kw'Imana ngo bamuhigiti
bakiguhaye kikakugwaho. Untazagwanira igiti akikayamu nguyu uyara arabizi nabanga. Rimwe narahunze tega imodoka nacitse bagiye kunsengera. Ndacika namaje amwivuga butumwa ngo igiti congwaho. Ariko ndahumwe n'ukuri kwima congwaho singishoboye nshoboye kino. Ibintu tubone kubuzima. Ielezo lya byoshikela yayegelela we mutuze mube mukulamba mu mahuno ngingo ya byoshi mube no lukundo ukurukundo luri mu male byaha ngingo ya byoshi mube no lukundo ukurukundo luri mu male. Bwana sifiwe. Timisa neno. Ya Mungu umuntu uzurara yicaye gutya. Akamara radasinziriye ngo bamwinye ubuyobozi. Ubuyobozi. Tibishoboka. Iyo ngwara ntizo kandi Imana ishimwe ko mbivuze mwene data muragiza ari hano. Uwo twari tubana nari nungirije yagiye hanze ndaguheza uburevera. Mbugire gute? Ndaguha uburevera. Ara warambye ati n'ubudashaka uburevera ndaguha ikindi giti kisa gutese. Ndamurya ja ku musozi masayi nini kaurizamo wamana uzubona no shobora ikanisa. Imana irambwira ngo yahe kono kuri kwima tiwoshobora ikanisa guyereka we hunga namatega imodoka ndiruka. Nubwo tutize cyangwa tumenose ngo tugirizi cyaro muri goni we takabuza we wizaturengera we ni nayo mpamvu. Haleluya. Tererega matendre panda some carte de prophète tambua si eviniter toke tuzamuri Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Erega gukora Imana si ukugira ikora. Gukora Imana si ukwambara costume. Hoya. Ayimaze kutugeza se ni hagufi. Pastor yavuze ibintu bisisi. Yavuze ngo Imana yamukuye. Jewe bazashinga iwacu. Habaga ibifura gusa n'imishuke. Takindi. None guyereka arimo kuja kugenda bakakubaza ngo siwe gukatishirije indege yasanga. Guyereka. Uza amasomo yaje kuntaresha. Nuko. Ariko Yesu ni igihu. None bari mu kuja kubaza ngo se evangeliste ngo dukatishe yasanga. Timushire muri VIP neza. Twicare. Haleluya. Atukuza mukama. Bili bari dezalanganda kote Maria. Iyo kora izocibwa urubanza yewe. Ico giti wawuririra gifite urubanza. Urubanza ruraje. Umuririmbyi yaravuze ngo yapiga hodi kwangu yafika. Urubanza rusakera mu misu y'Imana. Timuruzi kwitorero riri mu gukinishwa ryabaye gutya. Icorero barimo kwamba baricunda nka capati. Ubutumwa bwiza bwarahagazwe. Dusige Imana baheza umugisha bashumba. Kuba naje hano ntimwambaza ico nigisha. Yandi makanisa ari mu kutubaza ibyo twigisha. Bakagutegera indege bamara bagushitaka kwicaza muri biraka kubwira ngo tubwira amagambo uzigisha.
umwe naramubwiye ngo mwankatishije arere turureke nsubireyo arikindi sinokubwira amagambo nza ni ukwigisha guhera na kane kugeza n'iyinga zigisha amagambo azotangwa n'umwuka wera kono kuri vuga topike ngo ni imigisha akira imodoka ngo heza imodoka singira niga umuntu azatanga icyo adafite Bibiliya ivuga ngo umuntu mwiza ngo atanga icyiza giturutse mu mutima wiwe ngo n'umuntu mubi nawe ngo azatanga ikibi nawe ngo giturutse hehe iriya hari umugore umwe wigeze kumpa isumo za gusanga ariyo yari afite akika ko bamuragize akushitani nasanze ariyo yari afite naje kumubabarira nyuma sanga wampaye icyo wari ufite umuntu utanga icyo adafite ayaye twari mu mukutano wa wundi uremereye nyarukutano iremereye isi yashize abantu babihana iwa ampeza gifite isumo ngaba barabizi bakarinda ndagwara nageze kure bararabizi ariko Yesu Kristo arambwira ngo gwereka nturafa tibishoboka uracavugira Imana ucavugira maramezane zabakizana umudimo azobabwira amakuru nzabakiza nyigisha kugenda yageze mfata ukuboko tukazenguruka inzu yiwe neza akanyigisha kugenda akanyigisha ibintu byose bari bampaye umuti w'imbere neza dukorera Imana nk'abantu bazafeshowe tutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye arabisiga atukuse aseke nageze aho numva neza ndambuka numva ubuzima burarangiye ntangira kubona indi mihanda numva ubuzima buragiye ariko Imana irambwira kandi ukunda nifite kwigisha ahandi mu giterane muri Noel kibazo ukuntu abantu bantegereje muri Noel ngo niwamara babikire ko narangije kandi nishwe n'isumo Imana irambwira ati humura uzobaho bene data banitaho ibugande baramfura ndakira mubembe wavuye guki yarampimye yamambwira ngo isumo ngo niya watumishe nuko mubembe wampimye guki yarampimye guki afe kumbwira yamambwira ngo isumo ngo niya watumishe inyandiwe ati bari bamaguheze yo gukubita gucyo kama uhwera neza niko wa munsi Paulo inzoka yari kwimukoma bari bagambiriye kumwisha muri Antiokia y'Pisidia yambutse mu kiyaga umunyanja Mediterane tibo dufata pi ya watumishi hari sumu z'abatumishi basha tibo fa guha kagabo kagenda gucya gusa reka shitani ntaza gwanya kabwa azagwanya umugabo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana ibyo mukora byose uririmbe cyangwa turirimbe usenge tusenga ugira inshingano cyangwa tuzigira urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana Paulo yandikira Timoteyo ngo bitewe n'intambara zari zimaze kuba mu itorero ry'Efeso aramwandikira ngo Timoteyo we ibyaha byabamwe ngo biza bigaragara hakiri kare witonde udapfa guhana abantu we witonze gutenga abantu tubanze tuberereze amakuru neza n'abataragara nabo bizomenyekana haleluya aramubwira ngo bamwe baza bakubita gutyo bikabonekana abandi ngo bigatinda ariko ngo kwiherezo bizomenyekana ibintu zingiyemo tutazi abereko batarabona abo musengana batazi kumwisho bizogaragara niko yanditse muri Matayo aravuga ngo ntacyahishwe na kimwe kitazohishukwa nta na kimwe ngo icyavuzwe cyongorerana kizovugwa ku ijwi rirenga sauti kubwa sana atukuse sa pastor yambaye ngikuzindazirengeje tuzamura Imana ishubahira haleluya niyo
twagize ikibazo kiradukomerera ntitwabimenya dusanga hanze harasa neza kuruta mu indani mu itorero. Ariko uri mu gusanga abantu akama umwe yaranyandikiye ngo ubutumwa uzuvuga ngo ese ngo wabujanye hanze ngo kurabuzana mu makanisa gute. Bamubwira ngo ntawe uzutera irangi hanze ataratera irangi mu nzu. Bamubwira ngo icyo kubwira abapagani twujuje mu itorero kuruta bari hanze. Cyo kibazo dufite. Ntabwo dukenera ubutumwa bwo kwihana no guhindukira no gusanga Kristo. Dukeneye ubutumwa bw'imigisha no kukubwira ngo uzogira gute ngo Imana iguhaye vizi kugiriye gute n'ukuri. Ibiguheze na amahoro y'Imana ariko umenye kuko umenye nyuma y'iyo viza ko hazaba urubanza. Atukuse peretse kuja ahantu mu giterane Bishop twari mu giterane cyiza umuntu aratugambanira baza kudufunga. Tugira guki none ngo se ngo witwa gwerekana uwo bona baramfasha aturira imodoka no kuri prison. Kwisirata umuntu azagambanira undi mu iteraniro nawe yari mu yeme herega kuzamura amaboko si ukunezerwa. Oya muzamure turebe. Niba ariko baza babona tuzamure Imana ishuhe. Atukuza turatarama cyagire neza igitaramo cyari kimaze kurongera nari ndangije kwigisha twijiye muri kazi na kazi ibintu bimaze kumera neza ikirere tumaze gufata rero kwa tubona polisi irashitse ati uwo muvuga butumwa ni ndiya nagaza soma ko Paulo yafunzwe simenye ngabo natwe bizotubaho. Mwaje gukora iki hano? Ari kumwe n'undi mwana w'umucuranzi turabwira ati twaje hano mu butumwa nta kindi kintu cyatuzanye. Dore ngiyi afishe nta kindi cyanzanye hano muri uyu muhana wanyu no butumwa. Ese ngo waje kuvuga hano ikindi gihugu waje kuvuga ubutumwa ngo twakubwiye ko dukeneye ubutumwa hano. Ntacu naburangije. Narangije gakuvuga niba mutanabukeneye narangije. Muzane ibintu zanyu zose turamuhaye muzane passport ibyangombwa byose turabifite nukenera n'ikivuga butumwa ndakiguheza ndagifite hano muri telefone nta kintu ndafite ikintu cyose ndacujuje kandi kwinjira nahinjiye mu bizi ngiki nguruhusha aho ngiye afishe y'igiterane ikindi ukeneye ni igiki wabanga aratubwira ati naje gasije atari wowe turi kure. Ati sawa araturekura tumenya amakuru atukoze mkombo hagati muri twe niko Paulo yandike batisoni arabwira ngo namenye amakuru kuko muri mwe ngo harimo abagabo batagira icyo bamariye abandi ngo ahubwo babaye bakazisteriyeho bashinzwe gusa amakuru bashinzwe gusa kuvangira abandi bashinzwe gufoza iby'abandi bashinzwe kubona abantu bari mu munezero bakaje kubifoza ngo bo ni bakazitereye mugiterane igiterane abantu twanezero abantu barita tagenze neza umuntu akavoma akaje kugambanira abandi ngo bawe mu mugozi turagiye tuvaho ngaho tubiraga ngo urugamba rurarangiye turataje tugiye tujyanye hantu muri hoteli saa 10 twumva abantu barakomanza watu turi kumwe n'amese uwo muntu ukomanza aya masaha arashaka iki Yesu Bwana sifiwe. Haleluya.
zari saa 10 za mu gitondo turavuga ati se uyu muntu ukomanze aya masaha n'ukuntu turushe dukeneye kuryama n'indi twama tumwihorera tugize ngo wenda ni pasiteri warusha kutureba twama tumwihorera twumvike kabiri arakomanza wakomanga nama numva imitiko birasakuza na mambere wacu uti ico ni icombo cakivuga numvisha sakuza ngo kimeze nk'icombo turashize twari kumwe n'umwana yarakinguye gucyana ngo twagambaniwe wowe kama dusanga polisi bane bahagaze hanze n'inzungu n'imbunda bameze gutya ngo bakingure ngo batubone yamatangira kubwira babo ngo twababonye ngo turashize mwatubonye gute twagize gute kandi Bwana sifa ngo yatubonye ariko ubutumwa buragoye naho mwazaga nagatubirwa kamabwira ngo ngo bikinabiki uzobwinjire muri abakazi kaba uzobwinjire muri turatukwa turakubitwa ukamubwira usabonye isheri ryo kubaho buragoye mama dufata bafashe ibintu zose ati kuri polisi tugize gutekata mwebwe nada tuba mwitorero turi imyanya niko Yesu Kristo yababwiye mu gitabo cy'Amatara arababwira ngo mwanjyajyame muzamushimisha imwe ariko ku mitima timugiye Imana reka kuzuza amateraniro abantu siko kukizwa kugwizanya mwinshi zikandagira na pastor siko kumenya Imana none umuntu umukristo azagambanira mugenzi we kwa dufite abakristo bataza baramukanya bahurira mu kanisa ku cyumweru bahurira mu kanisa ku cyumweru baraturanya inzu kuyindi tiyoheza mugenzi uko uko turaja mu ijuru ryande ryasobaye tukirana abayumbe umuyumbe utazura mu cyuti mugenzi we ngo yagiye gusenga mu nzu ndagasanga ndarahavu ikamira kese kwisha ujanja mapepa twuzuye gusa umushumba utaramusundi ngo abandi bagira abakristo benshi ukamusanga umushumba taza aramusa mugenzi we ngo kwiganisa ry'ubagaragara abakristo benshi yamara bakaguhameza tukayanywa ku cyumweru ayo sameza ni ibiryo byo mu rugo urubanza ruzabanziriza muri izu y'Imana torero mwe kubera kuko ubugambanyi bwose buri mu itorero ubugizi bwa nabi buri mu itorero ni mu itorero tubesheshe duhishe duhendahembera ngo tuzongere dutumirwe kubera iki abakobwa bacu bari muri onapo badakowe batagira abagabo amapepo yabuzuye ni ugutambuka kuri podium yambaye ubusa ngo aze kuririmba ngo tibo mumanura ngo ni ugize kanisa sohoka hanze yabimbwa n'abarusa erega kanisa sakabsiniho rigira nyiraryo abamwe basuzugura ariko hari umugabo wabatumye kandi uwo mugabo ahora areba ikanisa ijambo ryarabwiye muri Yesaya ngo tiyohunikira gato twopfa tukagira ngo tugashira Yesu Kristo uhora ureba itorero rye iyo mpamvu abantu basigaye baje kuvuga ubutumwa umwe yarambuye turi mu giterane mbuze kwigishaga neza ngo uyu munsi baradusezerera twari turangije igiterane cy'iminsi 3 ku cyumweru none ngo urebe uko wigisha ngo baradusezerera ubutumwa bwa siperi bwarashize ubutumwa bw'ihuzu n'ishati bwararangiye ni ubutumwa bwo guhindukira ukamenya Yesu cyangwa ukareka gusa Yesu naguhangura inkoni muzobona yabakubisa sanze kandi sabarahinduye isoko izobato ariko guhindukira ngusha kuwiteka kurushaho gusana ukukabzingese besi torero aho umusha mwibuka yuko tuzatungurwa torero ry'Imana
mazabao ya Bwana katubana n'abanyamahanga muri Kenya ikintu bazabubaka cyane ni mazabao wagatuti ikaza gafa kujaho umuntu wese ubone uzamusanga bo barubatse urupango kuri mazabao ariko twebwe dore wasanga nyewe saza ruhukira ni ha uwiziri abadafata na haza ruhukira mpamvu ibandi intambara zatubanye nyinshi umuntu ari kwamara yakinshingano ngo nuko afite abakazana babiri hanze uko ashingiye kabiri hanze unikina mama w'ikanisa shingano ziri mu gutangwa za pirate shingano zishinwa zinjiye mu materaniro umuntu tubakimusengera kubera umuhamagaro basigaye bamusengera kubera ibyatunze bakamusengera kubera ibizabamo bakamusengera kubera abo komokaho ufata inshingano gufite abakazana hanze Yesu se n'umunyamerika aho kuko kwa president Gatore ngo bakamama mu pastor kuko umugore ari hanze apana niyo mpamvu ibintu byashoceye dusigaye dusengera umugwayi amasaha 6 agashira iminsi 7 igashira umugwayi atarakira imitima yuzuye amapepo ubusambanyi uburozi n'ubwicanyi n'ubugambanyi nibwo bwuzuye mu mitima y'abantu umuntu kazusanga yarahunze yavuye iriya yaramaze ibintu isi yarashize yashikana akazatega amaboko abiri ngo niwe bahaye inshingano zo kuyobora ikiyumbe abi wabo bahuruka hano ngo se nindi yoboye ikiyumbe ngo ati turashize uyu nawe yoyobora ikiyumbe biza bitinda amakuru akamenyekana neza ruzaba urubanza rw'Imana dosiye y'Imana turayitegereje Yesu azohaguruka asoma igitabo umuntu azomubwira amahabari kuna TV hari televiziyo izocaho amakuru yacu hakika ya Mungu aho twagiye ducengera aho twagiye twinjira gutya papa nigeze kumva umuvuga butumwa yagiye mwivuga butumwa ngo yibagirwa bibiri ngo ahita muri foye y'umwana w'umukobwa ishano riragwira utabibiriya muri foye turahomeno bakazatanga itangazo mu materaniro yararimo ati hari umushitsi wataye bibiri akana kakobwa kamakagira gushya ati bamuwanje kuva ya ugira ikanisa kama lema timi sana mote from de varite shakono moi uzandu hangaike iribani rya Yesu vomutuje we ariko abantu isi yodushundika tujana hirya umunsi muzumva ayo makuru pastor muzayandike kuri mutandao ukuzi novuga ubutumwa ngo mbuge kahindima tuzoshoboka ko murumva bada nimwe turi kumwe cyane hano muri ino minsi namenya makuru yawe ngo kuragenda inzira za kitotsi sinojana nawe no guta zakinyoka atukuze asifiwe Bwana asifiwe urubanza rw'Imana ruzaba mu nzu y'Imana kanisa rimwe ryambwiye ngo nindahindura inyigisho undi bazongera kumpa gatuti none ga namwe niba ariko mumbwira sinzi ni udahindura inyigisho nduzongera kubona gatuti navuga ngo kweri itorero ry'Imana rigeze kure tubwira abantu ngo ko murasha hanze kuri kw'Imana twese nta utifuza kujayo ariko ujana Imana hanze hari kibazo gihari cyangwa kwasa nkiri wacu muri Kenya bimpunzi ngo ubagire itegeko ry'impunzi no kuja hanze cyangwa ugafa cyangwa ugasubira iwanyu ni ibintu bitatu ni igihugu cyanyu gukira ugataha
cyangwa bakaguhambaho cyangwa ukajiyo abandi bari mukusha. Iryo gani itegeko rya UN ritarenga, ariko hari itegeko ry'ijuru iko bigize yaririmbye muhinge muhunike ngo ariko ntibagirwe we ibyiza mwaboneye ikana ni yoyoyoyo we ntibibe impamvu yo kubibagiza urugendo yoyo iyo tuja ntiturahagera we muhinge muhunike ariko ntibagirwe ibyiza twaboneye Kigali Mana we ntibibe impamvu yo kubibagiza urugendo iyo tuja ntiturahagera. Bado safari urugendo ruracakomeje. Woshika muri Amerika ukarya mukicara urugendo rw'Imana inzira. Niko Yesaya yavuze ngo hazaba inzira nyabagendwa, ngo inzitwa yo kwera no gukiranuka, ngo abanduye imitima ngo ntibazayicamo. Izabi y'ababandi umugenzi naho yaba ari umuswa tazayiyoba. Nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we hakurya y'amaruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma y'ibihe we zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe we mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo maza duha ijambo tuvugira ijambo ngo imbere ya jambo we mbane na jambo ampi jambo vugira ijambo imbere ya jambo we. Ariko uzi gutanga disikuru imbere ya Pawulo wovuga gutese kwa muhwera wovuga si imbere ya Eliya birayi Igiswahili zimwita ngo ni nabii wa moto ngo ni umuhanuzi w'umuriro. Imbere ya Yakobo na Yohana Yesu Kristo yageze abita ngo n'abana b'inkuba bageze baturitse nta mishinyiko inde imbere yandi amanabi imbere ya Yesaya se wovuga imbere y'abagabo bakomeye, ariko ngo Imana izoduha ijambo tuvugire ijambo imbere yandi ya jambo dutangaza amakuru imbere y'Imana tuyibwire ngo da twaragukoreye nubwo batugwanije nubwo intambara ngo ari nishi bujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita kagabo sante kwibaza we imvano yazowe sante kwibaza imvano yabyo umuntu usuye umuntu n'ubu umuntu we ni wumva umugore bamwise umugabo bujya n'ibikogwa bye we umuntu usuye umuntu n'ubu umuntu ni wumva umugore bamwise umugabo bujya n'ibikogwa bye we ni wumva bujya bakwise umuntu ntabwo ngo ari igihagararo we umuntu usuye umuntu kasozi tuzamura Imana icubahiro. Hallelujah. Narambiranye tuzamura Imana icubahiro. Munyihanganire ndo mushitsi uvuye kure Kenya ntimumfatega ko mvuye hano Kigali atukoze mukomboza. Hallelujah. Hallelujah. Ubanza metala ribeto pesa krome de vardesh ponda ngondo wazakite nani shimwe yatugiriye neza etse nukuri kw'Imana nubwo abanzi bari baduhagurukiye ariko Imana yabaye Imana. Iki gishanga aho tugeze amakuru amwenyagirira muri kino gishanga ikari na konsoreza hano hepfo mu gakanisa kano hepfo turi kumwe na mwene data muhumuri twageza tusenga Imana. Nageza mva Nyanza ngatega nkaza sanga muhumure na Napoleon tugasenga twageza tuvano na Napoleon tukajinya Mirambo n'amaguru utara hijya Imana ikamvuga nzo kugirira neza
uzongerera neza w'amana nabuze uko ngira uzokugira uzoba umukozi w'Imana sawa cyo gihe sinageza ndeba ibintu bijanye na Bibiliya nari umuhudumizi gusa takandi kazi ka numvaga gusa mu buzima bwanje nzorinda mfa nki impudumi tayandi maherekezo naringira usibza yo kwirukana shitani angirika daimon angirika honga bana to fatwa n'urumeza daimon za muri Imana ishubahira haleluya to niko karakasi ariko twahungabije abamedi n'abaperesi twarabahungabanyije wankuye kure mu mwijima ushira abona ayiwe wankuye kure mu mwijima ushira abona Dani buku munsi umwe twari ko dusenga na mu murano duhamagara ipepo rikomeza kwigirana tugeza saa 8 neza y'umugwayi wari uri muri Canada tugira Imana ngo tugabiza abamedi n'abaperesi ijya ni Imana sha niyo yagukoreye ubukwe niyo yagize guyereka niyo kono soza duceceka ariko hari pastor yavuze ngo yabonye iki Imana natwe twarayibona muri kino gisha twabonye Imana twageza twiruka imbwa yabaga hano hepfo sinza aho yagiye ya pastor ikaruika tumokera ataka ibitangazo zari zaraba egeze ubona twadusimbuka nayo igasimbuka itazi ko twadukurikirana pepa atukuza Imana turayisenga Imana iramubwira ati wowe uvuye muri kino gihugu uragiye twari kuri Kanyarira umugore w'umwadepera araneze yama nkubita ku mugongo ngumva umunyenga w'Imana kigore kingana nkuko twari twahudumiye neza yama nterwa nkubita hano atumva umunyenga ariko Imana nikitangaza yamambwira ngo indege nguzozuzurira nguza wiki yindi yindi yahageze ngugiye mu butumwa nguragiye kareba ibintu inzira yambwira ariko nyibuka nyine ko yanshize hano kavuga ati bizoba tu munyenga w'Imana naramubuze ngo zo muhezi ituro twarukana 2017 2016 turi kuri Kanyarira nibwo yansenge yarambwira ati nguwo umunyenga w'Imana ujana erikije gutya eri Beteri Nairobi yamitegura igitera amavuga ati guyereka uzoza ja Nairobi kandi ja Nairobi ngiye mu gitera nenzogaruka mu pashike bagenzi banje nasanze barambwira ati hano haba umusozi uba ngo ni Masayini none hoje tuzoje gusenga uzobone gusubira i Kigali turasisenza icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri umusozi uraryoha ati hoje tuje handi mu giterane abanjanye Kasarani mu giterane turagikubise ngo kirangi tiyeme dusubire ku musozi nagiye kuvayo kera natuye nice nagiye ngiye mu giterane namashaka ndabyara neza amaze umunyenga w'Imana uraba vuga ngo umunyenga w'Imana uraba uzimana kugutungira muri Nairobi utakora nakazi nakamwe timwobyumva Imana ikagutunga ikakugirira neza ikakwambika uwo munsi nagiye gukora ubukwe namambwira mukesho ndamubwira ngo umanuke n'umugore w'umufakazi tumanuke uzoze tubane nashe aramanuka turabana umutungiye muri Nairobi n'urugo rwaje sindasaba umupfumu sindasabiriza sindaje ku kaburi Yesu Kristo gusa
wacu nagiye iwabo mu gitera nabona nje n'indege ngo nike yamambwira ngo se ngo izifaranga uba wawisha nabi ngo uyitega ni ngo imodoka ngo ukaza ngo izindi ukazisiga ngo mu rugo baguhamagaye bakubwira ko bashonje Imana impaye guca mu kirere inshi kuzimu ndifuko urike soje badata ishanyuma sorejeho atukuse amaza abapfumu bama bagira ishari rirahaguruka bantege ipepo ndagwara ndahwera uyu mwene data gisubizo ndabahamagara na farumasi na mahigwe ndababwira ati abamedi bakoze inama bangira ishari abamedi n'abaperesi tino ibirizo uvuga ngo igitabo cy'uzakozwe n'intumwa ngo abagabo basaga 40 ngo baje inama baravuga ngo ntibazojya kandi ntibazangwa ngo batarabona intumbi ya Pahoro nukuri naje bigabo bizeze biricara tuze abaze bapepa ngo wiyereka ngo tumubuze ibintu zose aza yama umugwaye gusabe uwo munsi ngo zoze amahwera mu gitondo na nimugoro bapepa barabikora neza birasi ndazi ni Kigali mugira bavandimwe kuko nabantu biwacu tazonga na farumasi na mahigwe tujamwe amahigwe turahudumiya neza Imana itanga umurongo ipepo turarifata twafashe itara ririmo ifoto yanje ariko ako amurozeho uregifu no atukuze mukombozi kugira gusa ngo ntazovuga ubutumwa bw'Imana na Imana yayivuga ngo gwireka we uragiye mu butumwa usakaje ubutumwa tuzoje hanze tutajanywe na ari bene wacu bamwe bazobona tubahurutseho gucya tukagera hanze tutazanywe na UN nukuri tuzogenda hanze tujanywe n'ubutumwa akikira mu zambibwira umugore zamubwira ngo bazogukorera ugende je guki gitondo kimwe nzigisha mu kanisa giwanyu se nabyo nizo gushidikanya ejo bundi twaranezerewe numva no kwandikira umugore uwandiko kambwira ngo ndagiye burundu akika twaranezerewe hantu twari turi bitaramo biratandukanye kema terima sonve naje kwibuka mu Kristo yandikira umugore w'ugwandiko yamubwira ngo nibagenda kanga yamwinginze inshuro ya mbere aranga inshuro ya kabiri aranga inshuro ya gatatu mu Kristo afata isafari naranezerewe ndavuga ngo uyu wacu ndamuhugwandiko mubwire ngo azoreba abana neza nanone uwo fafire mu zandi muza Yesu twari tugize umunezero ndavuga ngo ndahindukira nsubireyo umuntu yongeraje kuvuga igiswahili uwo komerezaho nanone ibintu bikaba twari buvira nene gibuvira mu giterane twaranezerewe numva no komeza ngapanda go tamo kumva no panda kamasiga nandikiye umugore ibaro nato wasalamu kwanza uzoreba itorero ryo mu nzu neza uzorirere tunga abana mfite Pahoro na Foibe na Apere abana bashe tabinza indiga byo kwita umwana ngo James undi ngoje tutome niyo amazina ageze hari inzu nagezemo nukuri nanirwa gufata amazina y'abana bari abana batatu umwe akamubwira ngo o undi ngo undi ngo o se aya mazina ukwashoreranye gute akamajana ngo ja na jo na je ibintu tomenye samubwira uwanje wa mbere yitwa Pahoro Imana yabimbwiye ndi kuri Kanyarira 2017 kora ubukwe 2017 mu kwezi kwa kabiri umunsi wa mbere duhura n'umugore nari maze kwigisha mu kabiri namubwira ngo umwana wanje wa mbere w'imfura zaba ari umuhungu utamukobwa witwa Pahoro babwiriza namanye tanga kirikari bya Yesu gabiza bikunda ngo bitambutse uwa kabiri azaba ari umukobwa yitwa Apere mu gitabo cy'Abaroma
ko Pawulo yamwandikiye ngo ntahiriza apere wemewe muri Kristo Yesu. Foibe atatu Foibe ni umudiyakoni w'itorero ry'Ikenkayori, ni warugize paruwasi, ni wafashe inshingano bwa mbere. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nushaka kuba kwitaho bakaguherekeza ngo uze jiri Yefu ngo azayita ku bashitsi. Efeso habaga paruwasi yita ku bashitsi. Foibe umudiyakoni w'itorero ry'Ikenkayori ngo niho hantu Pawulo yamaze imyaka 3 n'amezi 6 ngo yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha ngo aragambirira ngo niho aziyogosheshereza. Paruwasi nkuru aci Makedonia arambuka Ipuru agera muri Antiokia y'Pisidia, arambuka aja muri Antiokia y'Amajaruguru, arika neza aravuga ngo aziyogoshesha ruko hashitse imyaka 3 n'amezi 6. Ndumwa Paul ariko ningera mu ijuru nitawuriza baba. Where is Magufuli? Where is Paul? Ari abagabo ntazoshidikanya ukubazaho ni Magufuli na Paul. Sivyo gushidikanya. Umugore wiwanje afite inda, sindi mukumenya umwana niba nzomwita Magufuli. Bibiri zivuga ngo hariho ibihume zahumiye isi, ngo hariho abagabo barinze kwizera kwa ni ba Magufuli. Hakika nokuri paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe, lakini Magufuli we hakufunga we, lakini Magufuli we hakufunga. Serikali wamesema nyumba za Mungu zifungwe we, lakini Magufuli we yama babwira ngo ibitaro bizokingwa n'amasomo agakingo n'icyagiye cya Covid, ngo ariko inzu y'Imana ngo uzogwa mu ikanisa bazomureke. Data wacu yaragiye nanone n'umugabo. Ejo bundi Hamisi y'uru Hassan ure wamusimbuye naho narababaye kuko yasimbuwe n'umuyisilamu, ariko ngo amare ejo bundi akora igitangaza, yubaka inzu azana ifoto akora ikintu kimeze nk'iyi monima, agishira imbere y'inzu kirimo ifoto yande ya Magufuli, ahamagara muka Magufuli uri mama wacu aramubwira ati dore. Ariko umutima wararuhutse yena, aramubwira ati dore umugabo wawe yakoze neza, ariko uzukora neza ineza uzoyisanga imbere. Aramubwira ngo ngiyi inzu y'etage nziza yamubakiye, aramubwira ngo ngiyi gifutu tukazu urira tukazuboro umugabo wawe mu gihe yari ahari yakoze neza. Magufuli yageza abwira abatanzania akababwira ngo mutanikumbukia kwa mazuri si kwa mabaya. Nawaambia mutanikumbukia kwa mazuri si mabaya. Ngo hata mimi nikiongoza nyinyi unataka kuongoza vizuri, hata nikifika mbinguni ngo malaika Mungu anichague aseme hata wewe ongoza wa malaika. Ngo agomba kuyobora neza, ngo kuburyo nagera mu ijuru ngo Imana izomugirira ikizere, ngo ikamuha ngo inshingano zo kuyobora nzobabamo. Ibyo byose byo gushidikanya niba yarabahaye nzababamo. Kurumva ico kizere pastor, ngo ngomba kubayobora neza nkiri hano muri Tanzania, kuburyo ningera mu ijuru Imana izambwira ngo wayoboye neza, ngaho yobora agace gato k'abamarayika. Niba gahari irimo yarakamuhaye zogahitiramo. Ibyo byose byo gushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Gace gato kizere gikomeye motela ribaso kitembanga zimwe zagende Tanzania we tuzabona Magufuli we wavugiye Imana amarembo yugurugwa we ikwe tuzabona twarizimana mu ijuru we zimwe zagende Tanzania we tuzabona Magufuli wakoreye Imana amarembo hema. Ngumurambo wiyo barawutambagiza mu gihugu hose, umuturage wese Magufuli arababwira ngo bazonsezere
tamuturage nabaniye nabi kandi kugira ngo mu ikanisa hari umudiyakoni wegeza abwira abapolisi ngo munshunge hanze ariko nidushika mu ikanisa shinzwe amaturo maze ukamusanga umugabo ayoboye umuryango akamakakara zokunduka kuko kwa Napoleon ngo yayoboye evangeliko akamahangarara kazagira gucyo bamuhamagara ngo ntiyitabe telefone ngo ni ushinzwe ngo amaturo tibuka diamond